So we're moving on towards the last talk today. Mēs tuvojamies, nevis tuvojamies, bet esam nonākuši pie pēdējās uzrunas šodien. Church's heart for mission. Draudzes sirds misijā. Can we rethink our practices? Is it possible? Vai mēs varam vēlreiz domāt par to, kā tas praktiski izpaužās? And I learned that one thing in the last church planting conference which I was attending. Un es vienu lietu iemācījos pēdējā draugu dibināšanas konferencē, kuru es apmeklēju. Whenever you hit the wall, Kad vien mēs ietreicamies sienā, when you don't know what to do, nezinām, ko darīt, you say 3, 2, 1, pray. jūs sakāt 3, 2, 1, lūdzu. So the question for us is, do we actually believe in prayer can change everything? Jautājums ir, vai mēs tik tiešām ticam, ka lūkšana var izmainīt visu? Is it possible that God can overtake something that was already dead? Vai ir iespējams, ka Dievs var pārņemt kaut ko, kas bija jau miris? Something that you did not believe in anymore? Kaut ko, kam vairs neticam? Or you kind of lost faith in what you have been doing for some time? Kaut ko, kam esam jau pazaudējuši ticību, ko And it's kādu laiku never esam going to darījuši. change. Un tas nekad nemainīsies. 3, 2, 1, pray. 3, 2, 1, lūdzu. That's what I've observed. I've started many ministries myself. Es esmu pats uzsācis dažādas kalpošanas. When I look back many years, Kad atskatos uz daudziem gadiem atpakaļ, I was doing a lot of things, starting and getting creative and getting excited, and I was talking to everybody about it. Let's do this and that. es darīju daudzas un dažādas lietas, uzsāku tās un biju ļoti aizrāvies un runāju ar visiem, darām to. And as a leader, I ended up doing all the ministries by myself. Un kā vadītājs, es beigās visu šīs kalpošanas vienkārši pats The others darīju. would just follow and they would say, okay, that's good. Keep on doing what you're doing. Citi vienkārši sekoja un teica, ļoti labi, turpini darīt to, ko tu dari. I was a program developer trying to fulfill everybody's expectations. Es biju programma attīstītājs, kurš centās piepildīt visu gaidas. That's not pastor's life for me anymore, but it used to be. Tā vairs nav mana mācītāja dzīve, bet tā bija kādreiz. So we were like consumer-driven couch potatoes without disciples. Mēs bijām kā patērētāju dzīti, dīvāna kartupeļi bez mācekļiem. So what is happening? Tad kas notiek tagad? Where is all this coming from? No kurienes tas viss nāk? What's happening in the world and why? Kas notiek pasaulē un kāpēc? I need to do a little bit of short church history with you. Mums tagad būs neliels draudzes vēstures apskats kopā. Okay, we go back to church 1.0 first. Vispirms draudze 1.0. And that is the church of the first centuries. Pirmo gadsimtu draudze. Then is the church 2.0. Tad ir draudze 2.0. And that is church after Constantinus. Draudze pēc Konstantīna. And then is the church 3.0, which is the transformative church. Un tad ir draudze 3.0, kas ir pārveidojošā draudze. So what was that early church like? Kāda bija šī agrīnā draudze? And in the early church we talk about the church that was referred to groups of followers of Christ multiplying from home to home, inviting new people into the kingdom of God. Un tajā laikā vārds draudze attiecās uz Jēzus sekotāju grupām, kas vairojās no mājām uz mājām, ieaicinot jaunus cilvēkus Dieva valstībā. It was not structured very strongly. Tā nebija ļoti spēcīgi strukturēta. But if we move back, we still notice that certain things happen there. Bet, ja mēs atskatāmies, mēs varam pamanīt dažas lietas, kas For tur example, notika. when Peter was giving his talk at Pentecost, Piemēram, kad Pēters sludināja vasaras svētkos. and when he was giving his talk and sermon talking about salvation, talking about Christ, Un, kad viņš deva šo svētrunu un runāja par glābšanu un Kristu, what were the people saying?
Ko cilvēki sacīja? Some of the people said, "What is this?" Daži no cilvēkiem teica, kas tas ir? And at the end of the sermon, somebody said, "What should we do?" Un daži svētrunas beigās sacīja, kas mums tagad jādara? And maybe I should say, if you don't hear those two questions, there's something wrong with what we are doing. Un varbūt es varētu sacīt, ja jūs nedzirdat šos divus jautājumus, kaut kas nav kārtībā ar to, ko mēs darām. These were the two questions, how the influence was measured at that time, whether it actually has an impact. Šie bija tie divi jautājumi, kas mērīja tā brīža ietekmi, vai tā vispār ir. So whatever we do, we need to listen. Are people actually at all thinking, "What's this?" Lai ko jūs darītu, vai klausīties, vai cilvēki savā starpā runā, kas tas ir? And are they making decisions to do something different? Un vai viņi pieņem lēmumus darīt kaut ko citādi? The Church 2.0 is the time after Constantinus. Draudze 2.0 ir laiks pēc Konstantīna. And all we Adventists talk about is that it was the Constantinus who changed the Sabbath to Sunday. Un viss, par ko mēs adventisti parasti runājam, ir, ka tas bija Konstantīns, kurš nomainīja sabatu uz svētdienu pārcēla. He did some other things too. Viņš izdarīja arī dažas citas lietas. The church became a priest-led organization. Draudze kļuva par priesteru vadītu organizāciju. And even more, male priest organization. Un vēl vairāk, tur sludināja tikai vīrieši, priesteri bija tikai vīrieši. It wasn't like that before. Pirms tam tā nebija. It was by the Constantinus making decisions that I need to give these white clothes and put these garments on, and these men will be the leaders of this kingdom. Tas bija Konstantīna lēmums, ka man jāuzvelk šīs baltās drēbes un šie tērpa rotājumi, un tie būs tikai vīrieši, kuri vadīs šo pasākumu. You know, I have these questions sometimes. People ask me, do you believe in women as pastors or priests? Dažreiz dzirdu šos jautājumus, vai tu, mācītāji, tici, ka sievietes varētu būt mācītājas vai priesteres? You know what I say? Ziniet, ko es saku? I don't believe in male as priests. Es neticu vīriešiem kā priesteriem. I only believe in priesthood of all believers. Es tikai ticu We are all called, visu draudzes locekļu priesterībai. whether men or women, Jews or Gentiles. Mēs visi esam vienādi vīrieši un sievietes, jūdi un pagāni. And the grassroots movement became an institution. Un šī aktīvā kustība kļuva par institūciju. Then became the state church. Tad tā kļuva par valsts draudzi, valsts baznīcu. And through professional clergy, you know, that's how you keep control. Un caur profesionāliem priesteriem tas bija veids, kā saglabāt kontroli. And that character of the spiritual movement, little by little, it disappeared. Un šīs garīgās kustības raksturs mēs pamazām izzuda. And then they moved from house churches to public buildings. Tad notika pārēja no mājas draudzēm uz publiskām ēkām. Because it was convenient, because they had all of these cathedrals already. Jo tas bija ļoti ērti. And Visas šīs they needed katedrāles to jau find bija some tur. use for those cathedrals, so might as well meet in those cathedrals. Un viņiem vajadzēja atrast kaut kādus jauniešus priekš šīm katedrālēm. Un kāpēc gan visi kristieši nevarētu tikties katedrālēs? And yes, he did move Sabbath to Sunday too. Un jā, pie reizes viņš arī sabatu pārcēla uz svētdienu. And his achievement was that generally accepted belief that, you know, if you have public building, you have professional leadership, lots of programs, that is the real church. Un Konstantīna galvenais sasniegums bija tāds, ka tas tika vispārēji pieņemts. Vispārēji pieņemts uzskats, ka publiska ēka plus profesionāli vadītāji plus daudz dažādas programmas, tā ir tā īstā draudze. So there's a lot of things that happened during time of Constantinus. Daudz dažādas lietas notika Konstantīna laikā. The method changed. The method changed. Metode izmainījās And the message changed to match the method. un vēsts izmainījās, lai piestāvētu metodei. And that's dangerous. Un tas ir ļoti bīstami. And we have been living exactly that way up till now. Un tā mēs esam dzīvojuši līdz pat šodienai. Right now, some churches are still living that 2.0 church. Daudz draudzes joprojām dzīvo šajā 2.0 draudzē. When some others are moving on to plant new type of churches.
kamēr dažas citas virzās uz priekšu, lai where there is veidotu that jaunu veidu 3.0 draudzes, transformative church, kur ir tās 3.0 where the goal pārveidojošās is to draudzes, support the journey of the spirituality of an individual. kur mērķis ir atbalstīt indivīda garīgo ceļojumu. It's not about the property. Tas nav par īpašumu, The church is about people. draudze ir par cilvēkiem. And the church is reimagined as a Christ-led relational network. Un draudze atkal no jauna tiek raudzīta kā Kristus vadīts, Where we- savstarpēji pazīstams tīkls, Where we attiecību as tīkls, Christ followers find new character, new identity. kur mēs kā Kristus sekotāji atrodam jaunu raksturu, jaunu identitāti. And I'm actually talking about that with the Austrian pastors this spring Un es pavasarī runāšu par to ar austriešu mācītājiem in my coaching training. coaching apmācībās. I'm taking them to Budapest. Es viņus vedīšu uz Budapeštu. All the pastors from Austria who are with Visus me. Austrijas mācītājus, kas būs kopā ar mani. And my question for those pastors is, Un mans jautājums when they tiem come to the last mācītājiem ir, module of my kad viņi training, nonāks manu apmācību galā, what happens when a master coach comes into the city? kas notiek, kad meistars coachs ienāk pilsētā? And we have 35 people there and we have no venue, no place to meet. Mums ir 35 cilvēki tur, mums nav vietas, kur satikties. People are staying in different hotels Cilvēki paliek dažādās viesnīcās, and then they need to find their customers. un tad viņi satiekas, lai atrastu And savus then they need to klientus. figure out who is my customer. Un tad viņiem ir jāizdomā, kas ir viņu Who am I klients. going to find in these strange cities? I don't speak their language, but I need to find somebody that I'm going to talk about Christ. Ko es atradīšu šajā svešajā pilsētā? Es nerunāju pat viņu valodā, bet man jāatrod kāds, kam pastāstīt par Kristu. I do a little bit different kinds of training. I don't do any lecturing, any talk during that training at all. Šis ir mazliet citāks apmācību veids. Es šajās apmācībās vispār nerunāju nekādas lekcijas, But they learn by doing. bet viņi mācās darot. What happens when they take that courageous step when they are no longer afraid Kas notiek, kad viņi paspēr šo drosmīgo soli un vairs nebaidās? and they step up in their leadership, in their character, and in their identity? Un viņi spēr nākamo soli savā vadības stilā, savā identitātē. And they start leading differently. Un viņi sāk vadīt citādi. And it's difficult because they are these people from Austria Adventists. They are the most conservative people I've ever met. Un tas ir sarežģīti, jo Austrijas adventisti ir viskonservatīvākie cilvēki, ko jebkad esmu saticis. That's okay. Un tas ir There's nothing labi. wrong with being conservative. Tur nav nekā slikta būt konservatīvam. But if your mind is narrow-minded, that's difficult. Bet ja tavs prāts ir tāds šauri domājošs, tas gan ir sarežģīti. Because Jesus was radical in the methodology how he was reaching other people. Jo Jēzus bija radikāls savā metodoloģijā, kā viņš aizsniedz citus cilvēkus. So are we moving on towards the transformative church where people are living and wanting a holistic life with Christ? Vai mēs tikai skatīsimies uz šo pārveidojošo draudzi, kurā cilvēki dzīvo un vēlas piedzīvot Kristu? We Adventists believe in holistic life. Mēs ticam We got something to pilnvērtīgai give and dzīvei. share. Mums ir daudz, kas par ko dalīties. So at the moment, if a program is to exist, it must move people to venues where spiritual growth can occur. Šobrīd, ja eksistē kāda programma, tad tai ir jāved cilvēki uz vietām, kur var notikt garīga izaugsme. And in that program, it has to be all about mission. It has to be all about discipleship. Un šajā programmā visam ir jābūt par misiju, visam jābūt par māceklību. And it's a change of thinking. Un tā ir domāšanas veida maiņa. And Peter Royalfeld, he writes in his book, When the Church Goes Home, he says, many long for closer friendships and fellowships. Some have been lonely in church. Un Pēters Roenfelds raksta savā grāmatā, kas saucas, kad draudze iet mājās. Daudzi ilgojas pēc ciešām draudzībām un sadraudzības. Daudzi ir ļoti vientuļi baznīcā. And there is a growing disconnection between everyday reality and church. Un ir tāda pieaugoša plaisa starp ikdienas realitāti un draudzi. And that's happening in traditional churches. Tas notiek tradicionālās And then at the draudzēs. same time, we have these oikos communities who are closer to Jesus. Un tajā pašā laikā mums šīs oikos komunas, kas ir
tuvu Jēzum. And I just said, earlier when we talked there, I met these young people in Finland. Un es jau iepriekš stāstīju, kā es satiku šos jaunos cilvēkus Somijā, In ordinary schools, parastās skolās, non-believers. neticīgos. And they go to the toilet Un viņi dodas uz toaleti, and they talk about Jesus between friends. un viņi runā par Jēzu draugu Never starpā. heard that happen before. Nekad neesmu redzējis, ka kaut But kas it's tāds notiek. happening all over Europe now. Young people are searching for new identity with Christ. Bet tas notiek viscaur Eiropai. Šodien jauni cilvēki meklē jaunu identitāti Kristū. Jesus was number one hero in the country of Sweden last year. Jēzus bija Among young numur people. viens varonis, tāds kā, varonis latviski skan, mēs varbūt teiktu tāds kā loma, iedvesmojošs tēls, uz ko skatīties. So how is that possible? Jauniešu starpā Zviedrijā How Jēzus is it bija possible numur that viens tāds. nobody talks about Jesus for years and suddenly all the young people talk about Jesus and say, Jesus is my hero. Kāds ir iespējams, ka liekas, ka neviens gadiem ilgi nerunā par Jēzu, un tagad pēkšņi Zviedrijā Jēzus ir numur viens varonis, par ko jaunieši runā, uz we ko are viņi living in a skatās. very interesting Mēs time at the dzīvojam ļoti moment. interesantā laikā šobrīd. We need to make some decisions. Mums ir jāpieņem kādi lēmumi. And sometimes we don't understand what those decisions are. Dažreiz mēs nesaprotam, kas ir šie lēmumi, But we need to understand that something has ended bet mums jāsaprot, ka kaut kas ir beidzies and there is something new happening. un kaut kas jauns notiek. And the truth is, no one can stop you from making disciples, but they can stop you from making it the official mission of the church. Un patiesība ir tāda, ka neviens jūs nevar apturēt, lai jūs darītu mācekļus, bet jūs var apturēt, lai padarītu to par oficiālo draudzes misiju. So you can be the gatekeepers or you can be the permission givers that we are now talking about discipleship. We are talking about how your life is transformed and you will continue your life with Jesus. Jūs varat būt vārtu sargātāji vai arī vārtu atvērēji, domājot par to, kā cilvēku dzīves var tikt mainītas un pārveidotas, esot kopā ar Jēzu. But I'll just give you a little hint. Do it slowly. Bet es došu vienkārši mazu tādu Don't padomu. force Dariet anybody to to do lēni. anything what they don't like to do. Nespiediet nevienu darīt kaut ko tādu, ko viņi nevēlas Let the darīt. Holy Spirit talk to their heart and let that change process take its time. Lai svētais gars runā uz viņu sirdīm un lai šis process paņem tik daudz laika, cik tam vajadzīgs. But be intentional, Bet focused, esiet mērtiecīgi un fokusēti. and keep talking about that vision. Don't give up on that. Un turpiniet runāt par to vīziju, nepadodieties ar to. And then you do it as a team. Un tad dariet to kā komandas. Because no one can break your team. Jo neviens nevar salauzt jūsu Someone komandu. can break individuals, Kāds var salauzt jūs kā but no one can individuāls, break your team, which bet is on fire. neviens nevar salauzt jūsu komandu, kas deg kopā. I showed this picture for the pastors yesterday. Vakar radīju šo attēlu mācītājiem, And it's really important to understand what that picture says. un ir ļoti svarīgi saprast, ko šī bilde saka. Every church has a life cycle. Katrai draudzei ir dzīves cikls, There is a birth ir dzimšana and there is death. un ir nāve. And what happens in between is very important. Un kas notiek pa vidu, ir ļoti svarīgi. Somebody starts with a vision, starts talking about, I have this idea, I'm thinking about this, I'm passionate about, I'm dreaming, I'm talking about this, and then it talks to a friend, and Kādam then ir vīzija, un viņš sāk runāt un teikt, man ir šī ideja, darīsim, es esmu aizdedzies, un viņš sāk runāt ar saviem draugiem. and suddenly you are building relationships. Un vienā brīdī tur sākas dažādi veidi Two attiecības. things, vision, relationships. Divas lietas - vīzija un attiecības draudzība. That's how you start a church. Tā sākas draudze. And then you think of, this is so much fun, we need to start doing something for the community. Un tad mēs domājam, šis ir tik lieliski, mums jāsāk kaut kā kalpot sabiedrībai. And all it takes is a one idea what you do for the community. Un viss, kas vajadzīgs, ir viena ideja, ko jūs One gribat good darīt idea. sabiedrībai. Viena laba And ideja, then you start doing it. un tad jūs sākat to darīt. And you notice you start having impact. Un jūs pamanāt, ka jums ir ietekme. And you enjoy, you're having fun. Un jūs to izbaudāt, tas ir lieliski. And you're growing because you're doing something for others. You're growing the most yourself. Un jūs augat, jo darot kaut ko citiem, jūs paši augat visvairāk. You learn by doing. Jūs mācāties darot. You don't need to have a big plan, Nav vajadzīgs liels plāns, but you need to take action. bet ir vajadzīga darbība. And then when you have action, you have growth.
you suddenly realize that we are actually a church already. Un tad, kad ir darbība un ir izaugsme, pēkšņi jūs atkārtat, ka jūs jau esat draudze. How did that happen? Kā tas notika? We didn't even think about it to become a church, but we are already like a big community. Mēs pat nepamanījām to, mums nebija tāds nodoms, bet mēs jau esam liela tāda kopiena. And then you organize yourself, get some structures, and that's it. Un tad jūs organizēties un nodrošināt kādas struktūras, un tas arī viss. Then some churches continue and they continue, Un tad dažas draudzes turpina un turpina, but they forget about something. bet viņi par kaut ko aizmirst. That in the beginning, when you start doing something for God and making a church, Ka sākumā, kad jūs sākāt darīt kaut ko Dievam un izveidojāt draudzi, you need to have a plan that we are going to multiply. We're going to start a new church. ir jābūt plānam, ka mēs vairosimies, mēs sāksim jaunu draudzi. And that decision you have to make today if you're going to plant a church. Un tas lēmums ir jāpieņem šodien, ja jūs plānojat dibināt draudzi. Because if God is going to bless you and multiply you, Jo, ja Dievs jūs svētīs un you need to have vairos, that decision already in your mind if you're going to plant a church. tam lēmumam jau jābūt prātā, dibinot draudzi. If you don't have that decision done, Ja jums nav šāds lēmums jau you pieņemts, continue like traditional churches, jūs turpinat kā tradicionālās draudzes. or just like the Jerusalem church where Paul and Peter were having some arguments. Vai kā Jeruzalemes draudze, kur starp Pāvilu un Pēteru bija dažas nesaskaņas. And they were thinking, they had a little bit of different kind of vision, what I want, what you want. I'm not sure if I want to follow that. Un viņi domāja, mums mazliet atšķirās vīzijas, tas, ko tu gribi un ko es gribu. Es neesmu drošs, ka es vēlos tam sekot. It's easy to lose vision. Un ir viegli pazaudēt vīziju. And after you lose vision, you lose relationships because you start having arguments with each other. Kad pazūd vīzija, tad beidzas arī draudzības, jo sākas strīdi savā starpā. And when you lose relationships, you come to an old church where there is 10 people and there is 5 people running everything. Un kad pazūd draudzības savā starpā, tad mēs nonākam pie draudzes, kur ir 5-10 cilvēki, kas visu vada. And they take all of the roles of the whole church, these 5 people. Šie 5 cilvēki pārņem visas draudzes lomas. And then they're just praying, let God send us some young people to rescue us and take over this church and do some programs for us. Un tad viņi lūdz, kaut varētu atnākt kādi jauni cilvēki un pārņemt šo draudzi no mums un darīt programmas mūsu vietā. That happens. It has happened all the time. Tas tā notiek, tā visu laiku notiek. And you're left with the structures and ministries and then you're dead. Un viss, kas ir palicis, ir struktūras un kalpošanas, un tad ir nāve. But if you had done your work rethinking in between, Bet ja jūs esat izdarījuši savu darbu, domājot tur pašā vidū, redefine who you are as a church, pārdefinējot, kas mēs esam kā draudze, and send out your best people to plant a new church. un izsūtot savus vislabākos cilvēkus, lai dibinātu jaunu And draudzi, that's when miracles happen. tajā brīdī notiek brīnumi. Babies grow. Bērni aug. And what happens when we're trying to have renewal in our church? Un kas notiek, kad mēs cenšamies atjaunot savu draudzi? If you try to say, okay, let's make a big plan, let's make a big strategy, and I'm going to fulfill this strategy to implement a renewal and change in our church. Ja jūs domājat, labi, tagad mums vajadzīga stratēģija, un es veidošu šo stratēģiju, lai mūsu draudzi atjaunotu. Are you going to be successful Vai jūs būsiet veiksmīgi with a great strategy for change? ar lielisku stratēģiju pārmaiņām? No. Nē. Why not? Kāpēc ne? Because culture is always stronger than any strategy. Jo kultūra vienmēr ir stiprāka par jebkuru stratēģiju. And if your culture says one thing, you will never be able to change with any strategy anything of that culture. Jo jūs kultūras saka vienu lietu, tad ir nekādu stratēģiju jūs nekad neizmainīsiet neko tajā kultūrā. So you need to start working on the culture. Tātad jāsāk strādāt ar kultūru. And culture only changes when someone first has a personal renewal. Un kultūra vienmēr mainās tad, kad sākumā kādam ir personīga atjaunošanās. When someone in the church, like this young lady here in the front, Kad kāds, kā piemēram šī jaunā meitene who's, Ella priekšā, by the way, a brilliant actor. viņa starp citu ir lieliska aktrise. I really love her way, she's doing all that. Man ļoti patīk, kā viņai sanāca. When someone like her or someone else has a new encounter with Christ, Kad kādam kā viņai vai kādam citam ir jauna satikšanās ar Kristu, and she starts talking about it to her friends, un viņi sāk par to runāt ar saviem draugiem, that I love my new life. un viņi saka, ka es mīlu savu jauno dzīvi. It has a purpose. Tai ir jēga, And I know it's where it's taking me. un es zinu, kur tas mani ved.
that personal renewal will change into relational renewal. Tā personīgā atjaunošanās pārvēršas par attiecību atjaunošanu, And it will become contagious. un tas kļūst lipīgi. And suddenly all the young people talk the same language. Un daži citi runā tajā pašā valodā. They all love to sing the same songs and they'll love to pray. Viņiem patīk dziedāt tās pašas dziesmas un lūgt. And they live a Christ-like life. Un viņi dzīvo Kristum līdzīgu dzīvi. And that leads to some passion. I want to do something for somebody. Un tas aizved pie deksmes. Es gribu kādam kaut ko darīt. I want my friends to know about Jesus Es too. gribu, lai mani draugi arī zina par I Jēzu. no longer separate my church life and my public life. Es vairs negribu atdalīt savu draudzes dzīvi un publisko dzīvi. I'm just going to be open and say I love Christ Es to all vienkārši my būšu friends. atklāta un visiem saviem draugiem teikšu, ka es mīlu Kristu. And then you have a missional renewal. Un tad ir misijas atjaunošanās. And in that missional renewal, you suddenly see that people are getting excited and you start seeing results. Un šajā atjaunošanās procesā cilvēki sāk aizrauties un sāk parādīties rezultāti. And what you thought that you want to have cultural renewal actually happens organically, automatically. Un kad jūs domājat, ka jūs gribat šo kultūras pārmaiņu, tā tad seko dabiski. Who knows, some structures will change. Dažas struktūras mainīsies, But you don't care about that because that's not your priority. bet tas nav svarīgākais, jo tā nav prioritāte. It will change because there is a need for it. Tās mainīsies tāpēc, ka būs vajadzība mainīties. Even institutions might change. Pat institūcijas varbūt mainīsies. And that happens only when we have a big revival. Un tas notiek tikai tad, kad mums ir liela atmoda. So Jesus said, come and see. Jēzus teica, nāc un redzi. Come to an experience with me. Nāc un piedzīvo kopā ar mani. The second call, Jesus said, follow me. Otrā reizē Jēzus teica, seko man. Come to a relationship with me. Nāc uz attiecībām ar mani. A third call, he said, come and fish with me. Trešajā aicinājumā Jēzus teica, nāc un zvejo kopā ar mani. Come and participate. Nāc un piedalies. Then he said something really, really difficult. Tad viņš teica kaut ko ļoti, ļoti sarežģītu. He said, love your enemy. Viņš teica, mīli savu ienaidnieku. And that's not fun Un tas nav jautri. because sometimes we need to make a sacrifice. Jo dažreiz mums vajag nest upurus. And it's a miracle Un tas ir brīnums, that in church, kad draudzē people who would not be the best friends in normal life, cilvēki, kur nebūtu labākie draugi normālā dzīvē, somehow they tolerate each other. kaut kā viņi panes viens otru. We get along with each other. Viņi tiek galā viens ar otru. We even learn to love each other. Mēs pat iemācāmies mīlēt viens We otru. even call each other brothers and Mēs sisters. pat viens otru saucam par brāļiem un māsām. And that's a miracle of the Holy Spirit. Un tas ir svētā gara brīnums. And then Jesus says, receive the Holy Spirit. Un tad Jēzus saka, ņemiet svēto garu. I will be with you until the end of the earth. Es būšu ar jums līdz pasaules galam. I will never ever leave you. Es nekad jūs nepametīšu. And that is powerful when Jesus gives you that calling. Un tas ir spēcīgi, kad Jēzus dod šo aicinājumu. Peter Ronfeld says, it's easy to disciple. Pēters Rönfelds saka, ir viegli Because darīt par if you mācekļiem. can eat, you can make disciples. Ja tu vari ēst, tu vari darīt mācekļus. And soon we are going to eat downstairs. Un drīz mēs dabūsim ēst lejā. And that's when you can talk about what it means that if you can eat, you can actually make disciples. Tas ir brīdis, kad mēs varam sarunāties par to, ko tas nozīmē, ka ja tu You- vari ēst, tu vari darīt You mācekļus. heard it earlier, you eat what's on offer. Ja jūs dzirdējāt iepriekš, You listen to their story. ēdiet to, kas tiek piedāvāts, klausieties viņu stāstā, You find out what needs they have. saprotiet, kādas vajadzības viņiem ir, You encourage and support them. iedrošiniet un atbalstiet, And you give them empathy and love. izrādiet empātiju un mīlestību. That's healing. Tā ir dziedināšana. That's healing. Tā ir That's dziedināšana. when you heal somebody. Tas ir, ko nozīmē And you dziedināt tell kādu. them that the kingdom of God is near you right now. Un jūs viņiem tad pasakāt, ka debesu valstība ir tuvu And klāt that's what šajā Sylvia brīdī. was talking when she was sharing Un tas ir in her tas, par ko sermon runāja today. Silvija šorīt svētrunā. So what's the secret? Kāds ir noslēpums? Ellen White says, Elena Vaita good saka, book. laba grāmata. She says that your success depends not so much on your knowledge and achievements, but on your ability to get to the heart level.
Viņi saka, ka tava veiksme tik daudz nav atkarīga no tavām zināšanām un sasniegumiem, bet no tavas spējas nokļūt tādā sirds līmenī. Presentations are not so important, Prezentācijas nav tik svarīgas, but it's about the heart level. bet tas ir par sirds līmeni. That's what counts. Tas ir tas, kas ir no svara. So Jesus knew it all. I'm just going to pass. But just say one thing. Here, in this research it says if your church is 10 years old or older, it takes 85 people to lead one person to Christ. Šajā pētījumā ir rakstīts, ka, ja tava draudze ir vairāk nekā 10 gadus veca, ir vajadzīgi apmēram 85 cilvēki, lai vienu vadītu pie Kristus. But if your church is only 3 years old, it only takes 3 people to lead one person to Bet, ja Christ. draudze ir mazāk nekā 3 gadus veca, pietiek ar 3 cilvēkiem, lai vadītu vienu pie Kristus. That's interesting, isn't it? Tas ir interesanti, vai ne? Very interesting. Ļoti interesanti. So what should we do? Tad ko mums vajadzētu darīt? Plant new churches. Dibināt jaunas draudzes. Yes. Yeah. The future is going to be interesting. Nākotne būs The interesanta. future church will not be exactly what we see right now. Nākotnes draudze nebūs gluži tāda, kādu mēs redzam šodien. You can ask for this presentation. I'm skipping over something. Don't worry about it. Jūs varat palūgt šo prezentāciju, ja es eju pāri vairākām lietām, But the nestraucieties par to. responsibility is moving from pastors as leaders to homes, to parents who are more responsible for bringing up their children and their families. Bet šīs atbildības pārvirzās no mācītājiem uz mājām, uz vecākiem, kuri audzina savus bērnus. But it's good because the pressure is not on us as pastors. Bet tas ir labi, jo šis spiediens vairs nav uz mācītājiem. Now we share the responsibility. We are a team. Tagad mēs dalāmies ar šo atbildību, mēs esam komanda. And that's awesome. Un tas ir lieliski. I'm loving my work as a pastor nowadays. Es ļoti mīlu savu darbu kā mācītājs It's šodien. crazy sometimes. Tas ir traki dažreiz. I have all of these responsibilities, 5 visas different šīs departments atbildības. that I kind of try to help out. Piecas nodaļas, kurās es darbojos. That's my full-time job. Tas ir mans pilnlaika darbs. Then I've taken 3 other churches to pastor. Tad man ir 3 draudzes That's my- kā mācītājiem. That's my on-the-side job. Tas ir tāds blakus darbs. But that's fun Bet tas ir jautri. because I'm not doing any of the work Jo es of the neko no tā local nedaru. churches No vietējās draudzēs es neko nedaru. because I trust these people that unless they do it, Jo es uzticos šiem cilvēkiem. I will not do anything. Ja viņi nebūs tie, kas to dara, es tik un tā But neko when they nevarēšu take izdarīt. leadership, I'll join in and I'll help out Bet, kad viņi uzņemsies vadību, tad es piedalīšos, es palīdzēšu. and we do it together. Un mēs darīsim to kopā. And that's what I'm experiencing. Un tas ir tas, ko es piedzīvoju. That's what it used to be. Tas ir tas, kā tas That's bija. what some of us are going through right now. Tas ir tas, ko daži šobrīd piedzīvo. It's so difficult and it's so hard. Ir tik grūti. And you're close to giving up so many times, you know, I wish I could do it differently, but no one is letting me. Un tik daudzreiz liekas, ka tūlīt jāpadodas, gribētu darīt citādāk, bet neviens man neļauj. And you know that certain things need to be changed. Un ir skaidrs zināms, ka dažām lietām jāmainās. That there are some other kind of wheels that probably could be changed. Ka ir vēl kaut kādas lietas, kurām jāmainās. But you know that I'm going to get there. I'm going to get to heaven. Bet ir skaidrs, ka mēs tur nokļūsim. It's uz hard debesīm. work and I'm going to sweat a lot. Tas ir smags darbs un es daudz svīdīšu, But we're going to get there. bet mēs tur nokļūsim. Is that how we're living our life? Vai tas ir tas, kā mēs dzīvojam? Or could we just change a couple of wheels? Vai arī mēs varam nomainīt dažus no riteņiem? Allow Holy Spirit to make that change in our lives, Ļaut svētajam garam izdarīt šo pārmaiņu in our mūsu, communities, in our churches, mūsu sabiedrībās, draudzēs and raise that sail that has been forgotten un pacelt to buru, kas ir aizmirsta, so that the Holy Spirit can blow into our community. lai svētais gars varētu ieplūst mūsu kopienā. And when Holy Spirit starts blowing into our community, what do you do? Un kad svētais gars sāks pūst mūsu kopienā, ko mēs darīsim? Do you push and pull? Vai mēs viņu stumdīsim un vilksim šurpu turpu? No. Nē. You jump in. Mēs pievienojamies. And that's life at its best. Un tāda dzīve ir lieliska. I'm just going to tell a story and finish with the story.
Es pastāstīšu stāstu un noslēgšu ar to. And in this story, there's a little boy. Šajā stāstā ir kāds mazs zēns. He was learning to play piano. Viņš mācījās spēlēt klavierus. And her mother thought, maybe I could ask her to go and learn a little more of piano playing. Play something like what she's doing right now. Un viņa māte domāja, varbūt es varētu iet un vēl kaut ko iemācīt uz klavierēm. And Spēlēt mom līdzīgi, thought, kā viņa spēlē. maybe I will take him to a piano concert, to a big concert hall. Varbūt es aizvedīšu viņu uz klavieru koncertu lielā koncertzālē. So they went to listen to this Polish pianist Paderewski. Tāpēc viņi devās klausīties šo poļu pianistu Paderewski. And they went into the hall, Un viņi iegāja šajā zālē. and the ushers took them to their seats. Un vietu ierādītāji ierādīja viņiem vietas. And as they were walking to their seats, Un kad viņi aizgāja līdz šīm vietām, mom saw a friend there mamma ieraudzīja tur draugu. and said to the boy, sit here. Un teica zēnam, sēdi I'll te. go and talk to my friend. Es iešu parunāties ar savu draudzeni. But what do little boys do? Bet ko mazi zēni dara? This is exciting. Tas ir aizraujoši. What's in here? Kas te ir? And he started walking Un viņš sāk staigāt apkārt, and looking. skatīties. Oh, there is a door here. O, te ir kaut kādas It durvis. says no admittance. No admittance. You shouldn't enter. Uz durvīm rakstīts, nedrīkst nākt iekšā. But that's interesting. Bet tas ir interesanti. And he goes and says, oh, that's really interesting. Un viņš iet un viņš domā, tas ir tiešām interesanti. And then the lights go down. Un tad paliek tumšs zālē. And what happens when the light goes down? Un kas notiek, kad zālē Yes. paliek tumšs? The curtains open. Atverās aizskari. And there, mom is thinking, I need to go to my seat. Where's my boy? Un tad mamma domā, man jāiet uz savu My- vietu. my Ko boy mans isn't zēns? Mans zēns te nav. And then she sees this big grand piano there. Un tad viņi ieraug tās lielās klavieres tur. And then there is this little boy playing Twinkle, Twinkle, Little Star. Un tad tur mazais zēns spēlē Twinkle, Twinkle, Little Star. Yeah, and mom has a heart attack. Un mammai ir What's sirdsprieka. happening? Kas notiek? And then comes the pianist Paderewski. Un tad nāk pianists Paderewskis. And he comes there Un viņš pienāk klāt. and he says, don't stop, Un viņš saka, turpini. keep playing. Turpini spēlēt. And then he starts playing with his left hand Un tad viņš another sāk chord. spēlēt ar savu kreiso roku citus akordus. And then he takes his right hand and starts playing another chord. Un tad viņš sāk ar labo roku vēl kādus akordus spēlēt. God is able to do something amazing with our lives. Dievs var ar mūsu dzīvi izdarīt kaut ko neticamu. When our lives have not been all that beautiful, Kad mūsu dzīves nav vienmēr bijušas tik skaistas, He can change it and make something very beautiful out of your life. viņš tās var izmainīt un no mūsu dzīves izveidot kaut ko ļoti With all the skaistu. gifts you have, Var visām tām dāvanām, kas tev dotas, even if you don't know what you want to do, pat ja tu nezini, ko tu gribi darīt, you have no idea what God is calling you, un tev nav ne jausmas, uz ko Dievs tev aicina, but you have that openness bet ir tā atvērtība, and you want to hear God's voice un tu gribi dzirdēt Dieva balsi, who says, I want to use you kas saka, es gribu tevi lietot, and I want to make something beautiful out of your life. un es gribu kaut ko skaistu no tavas dzīves I want to izveidot. give you a new vision. Es gribu tev iedot jaunu vīziju, I want to give you a new calling, es gribu tev iedot jaunu aicinājumu, and I will never leave you. un es tevi nekad nepametīšu. No matter what happens when you're afraid, Lai kas arī notiktu, kad tu būsi nobijies, I'm there next to you. es būšu tieši blakus tev. And this is the church I belong. Un tā ir draudz, kādai es piedaru. This is the God I believe. Tas ir Dievs, kam es This is ticu. the relationship that I have. Tās ir attiecības, kādas man ir. If you want to walk that journey Ja tu vēlies iet šajā ceļojumā, where you don't know the end goal, kur tu nezini beigu
mērķi, but you trust God. bet tu uzticies Dievam, You trust the journey. tu uzticies You procesam, trust the process. tu uzticies ceļojumam. And God will give you the answers as you take that leap of faith on that Dievs journey. dos tev atbildes, tad, kad tu spērsi pirmo soli šajā ceļā. If that is your wish tonight, Ja tā ir tava vēlēšanās šovakar, can I ask you to join me here? tad es uzaicinu tevi pievienoties man šeit. Anybody who wants to join in with that calling, Katrs, kurš grib šeit pievienoties ar to aicinājumu, God use me, Dievs lieto mani, give me a new direction, dod man jaunu virzienu, give me faith, give me courage. dod man ticību, dod man drosmi. Let me not be afraid anymore. Neļauj man vairs baidīties, I trust you, God. bet uzticēties tev, Dievs. If you want that life, Ja tu vēlies tādu dzīvi, come to an experience. nāc uz šo pieredzi. God, you're inviting us to a new experience with you. Dievs, tu mūs aicini jaunā pieredzē ar tevi. It hasn't been easy always, Tas nav vienmēr bijis viegli. and I have not always been able to trust what you have given to me. Un es neesmu vienmēr spējis uzticēties tam, ko tu man dod. But you are at the door of our heart, Bet tu esi pie manas sirds durvīm. and Lord, we want to say welcome. Kungs, mēs gribam teikt, nāc iekšā. Come and eat with us. Nāc ēd ar mums. Come and eat with me. Nāc un ēd ar mani. Be my friend. Esi mans draugs. Let me be yours. Palīdz man būt tavam. And through that new experience of friendship with God, Un caur šo draudzības pieredzi ar Dievu, help me, Lord, to dream big. palīdz man Dievs sapņot lielus sapņus. Where do you want to use me? Kur tu gribi man lietot? If you're calling me to plant a new church or just to be part of a small group, Ja tu aicini mani dēstīt jaunu draudzi vai vienkārši būt jaunas mazās grupas biedram, or even if you don't know what it could be, vai pat ja nav zināms, kas tas varētu būt, but today you just say, Lord, I trust you. bet šodien vienkārši sakām tev, Dievs, mēs tev uzticamies. Use me today, use me Lieto man tomorrow, šodien, lieto man rīt, and lead me on this journey. bet vadi mani šajā ceļā. And Lord, if we have some hurdles that we don't know that are breaking us from seeing what you want us in our lives, Un dažreiz, kungs, ir šie kavēkļi, kas traucē mums ieraudzīt, ko tu vēlies mūsu dzīvē. help us to let those barriers break. Palīdzi tām visām barjerām salūst. And let us have faith Un palīdzi iegūt ticību, to trust that, Lord, uzticēties Dievs, you are going to make something beautiful ka out tu of my kaut life. ko skaistu radīsi no manas dzīves. I don't have much to give you. Man nav daudz ko tev dot. Actually, I have nothing. Patiesībā man nav nekā, But you call me anyway, bet tu mani sauc and you vienalga use me. un lietos mani. Take it all. Take it all. Ņems mani pie sevis. Our Lord Jesus, we love you. Mīļais Jēzu, ar tevi. We trust our lives into your hands. Mēs uzticam savu dzīvi tavās rokās. We trust our hands into your hands. Mēs uzticam savas rokas tavām rokām. And we want to say, Lord, let's have a meal together. Un mēs gribam teikt, kungs, baudīsim maltīti kopā. Let's celebrate life. Svinēsim dzīvi. Let's celebrate new future. Svinēsim jaunu nākotni. And everybody says, in the name of Jesus.
Un visi Jēzus vārdā saka. Amen. Āmen.